Adu kat no ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban syembet ya ka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekelam. Karib Youth Federation RBOF Berembang Circle kalapan pau ya kejing sokia halor kejing japlu jong gidukan hayo berembang hakamit sitrik nailur hapdeng kepor kembak hendai steng hadu ispobo JA katai kasenggal ai kubleiru iki pulit temding jong katanat pulit kabuju syakri hagat hain berembang kablawan kloy ban tem ya kejing klang gading bat kablawan ra ya kejing suk mensim syakiwe pat kitrai nongsong dukan ki balalaj na kate gejing pur kading segi dukan jungki na kita gidukan gibla deplu shwa ka RBOF barki trai dukan kilabu igejing kerpat segi bor sarkar berkumju segi nom ikmat kathain bagin phai khmat lem da kilat jingerap syaki kum kilanot plu dukan ban kersan yaki halor gejing du ba jingjulor ba kilamat ha kate gejing ja ni hangni iwan naka RBOF Berembang Circle hadin bangali i kene kecing peluk jong kene ka dukan belajar ni kebir hakapor kumba dai stang spau bije ni dekum kasang ngidap naka mesim kecing sokia aya kene kecing peluk jong ini dukan kidan kumba nyu teli dukan ni ai kecing kuble ya ka fire service kabala don betah hande kebir ban pelik ini kiding kunjur regi pai ba nong song kibala yarap ban tamlang ya kene ka juplo jong kene ka jing benda kemir ni nak kalian keseng ni kerpat juro ya ka sarkar hakaban yarap lem ya kini ki lanot kini ki try dukan ki bala ini ki dukan kini buru ke kerpat sa ki nong mikmat jong ni ke sosi jong ni ki bagat thop ya ki MLA ki MDC bat kumjur ni aware ya ki pai ba hakaba ki yarap lem ban dan talam ki try dukan ki bala sem ni kan lanot Jinjia menimit kalong kunta kapor si kendai steng sepuluh nai te ngah ga jing sa jengai syuyuk tangga phone call ngawan mare tang madala wan nga sini kading par galalip la wan share bigit te kunta he kata ga ngidon hanen nyoteli dukan kibad ladu don gini ki barang sa ki barang sudu mulumala te ngate kam try nga kam julor nga marba don gini giding tip giding rai ki ba sena gini suki set ki breu gini keding pulpit jing tia ki almari kiduli te kirni ki mesin ro labun ki badu la du nu di baro suyo no tang tu ki nar ki tu ki jeri yo su te don gitu ki tiar ki bala ro ki dei ki maniam tak kiding ni te yo suira tang sawiru namara layo ru ke layong sudah nang pendon kam su te kata kini bun kini kiding ki ban suwan kit kini kiding sokat kiding yu ki ba nang sudah sena ki powder ki previ bol mun sium ta kata yo tamba kajian ok ne kam poi perkat tarai ga ha ba mer jia menemin kalong serai tip hanya kano kadau ngan tip na kan kehidupan sianan dei naga ini ne hakan menimit selai rukum don yele yo lese yo kapur naki jika sejak ni dukan sia ini yo baklabu membeti yu ni dukan medon mantar median kedon sewei ru kena ba tia ne pudukan menimit tang uong dalak poi ga ding ha dukan jungis non uong ba kruj ta la kendet ta mar kendet umi no selai Rumino sebar, martini sebar, umut su bandrung bansai tiar tar. Tala suduk hai baro jing iyune jing di tiar tar ki bla don pahne. Bu unta kum mesin di bapen kam man kasni. Ni kwa hi kita kajing kerpat na kalian jong ke sarkar ban isip lem na kabanta kan ni kajing duk tuni. Ban ay laki ngarap ne no kan baki luki kila nakapat nakabor sakar ndek na ki no yalam ki ba khmat jongi hani matla nyo tuli ki
Te kehidupan ayu kong kiba in ni trak. Dia ke dukan dengan pada ke dukan marbam ni. Dia ke ni ke babutan ni ke dukan permasuk. Kat gitu tu ki bu ki tolong ki janji ki par ki stri ki bek. Dong ki cing phong cukup. Bat don ki dukan kuidong tu dukan syah tu atelier. Te kadukan ayu kong kejong pi. Dukan marbam. Oh, te kajing lut jong pi hadu kano try kum lut kejong pi ni. Na tangkabay sina o tangkabay tiar kara hay sangkew sa putam. Terus kabay sina ying. Kemut kiyeng ni sinalut mapis ya. Kang ngate nga sina lajong laki ne te sina ngate sina try tamba don ki jaka ke banga sina hero. Te dangdon try ki ter kiba pidang yo ban sim na ni ban lum. Yo sure na Kemut kala abam do kadir. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.